Mwancho morigereria wegatsini ya Voice of Victory TV na ndeni biro binde vya na ndiko kwari anime Ebigwansa niko bikumba na sentunde tsangare gima mwancho morigereria kwagoje wasabire kwaganije nobono niko towe kamwe naye Ebigwansa niko Ebikogorwa ndake niko tete tokotare niko torange kigima wikange naye egere rwigwangu kike obwate tokorori byasara ikororo boncheria nalitsukurero mwancho morigereria sementangare gima Wika ase omubagani Odisa cafe abasozi bamanye yes omanye ne mbogani oyika nkikabwata utebye na maine Ebigwansa niko Ebikogorwa kurende maite enda ndagira ne yenda kurende onye tuwati pesa ende nebe yendagira ose onye tuwati pesa ndagira nebe yenda ntumanya yonse secretary gutara nere kiriza wika omwerio mwancho muligere nendo ne kubwato kwani nabo gotonyora otwakire simegera tuikange naye wetere namba ito yesi mna botambe 0711 978 660 ege tuna usanga manaye kero bono Ebigwansa niko Ebikogorwa toika bakasore tutwara boko mu mande bonse tutwara maisitusu egera no toregeka oyo koretro moro bega mna botambe petwa machine petare naye wiko mwerio ege tumanyenga ebono Ebigwansa niko Ebikogorwa asingo gani oje ikago sase enseme yigo modokuri byasara byao nje kunya kuba okwirigele nakore ni mwancho murigele tutara manaye toika omwerio right mwancho murigele ekirimo mo oseke ego cyaka kiruma no kware nya sementangani episode ntangani kiruma nimero Ebigwansa niko Ebikogorwa nate ko hotel ntangani niko tohocha kwa asumika asore kwenekinga kumanya tori ke kokora byasere kibyo batokora anyarori ngo mkiye kubira ko biri nawe nari tspirere mwancho murigele niko wika as omogani Odisa cafe abastu kumanyanga yes omanyene ganti kya gataga cyaka nainde akwirige byali usakwirige byakorege akorege ntabindi mwancho murigele tara mwancho wika omwe okretro musawo okretro murigele niyo ngoro kwa petwel machine na tara nanje wika omwe mwancho murigele ya umuntu tutegetse kubaso tutegetse kubona niko tukware nesense meiga twikirega mu abamati and then ototebya nimon rara no wate hoteli gaiga omubogani kikokonye cyane tubachaka cyagera chini sama chake kiko wacha ngete karabo majyanye mu kigali asamareta mwancho murigele igongoro ku tuiza kerugo no ngigorite gasi hotel aseme ya nyancho ase junction nicho manyene hotel ye na nigomba te miaka 26 nabona chagite gasi ye zera akora nabo yabera mu mwako emwega na bago tebanga ile gasi ye bate challenge yae ile gasi ye bate obuya bwae na nje obobe asubuye kutoka obobe bororo bono egasi ye na nichagite mwako emwega na vile gibotere bite bingi ebiya nebibi asuko chake na nichagite asenchere ngomu na inde tebile tekero mundago chake gasi ningabo ate chibesa ya so kisa and no mono wacha kebia sere because it forced you ikausukuma because maybe ukome na mewa maya you are looking for money, you needed money, so that's why the one over somewhere kama nchiko isana gangonrega ngonya abantu bagende okagende kama ite enda ne dagira ne of course ne every word was serious but we need this food to bring the somewhere so ikinekia ngeke push you got a challenge, you don't have money and then you are considering oh number is repo yanga gancha kiyo tele yega egera na aba dagira so that they give me money so the egega no kwene kinga wa joy hotel yega onyo resibese and run the one sometimes whatever
challenge we understand kere tunga challenge but Teresa ega si hotel very people na rega ile tu chakega sune yega baranga na Teresa squeeze anapata pesa mturamo because you have to money but now kwa hivyo hotel yega to what customer when customers njiboja to kwenye rabesi chinga Bon, una kio para mí, que no chicas como chicos, pues que no te con la chica se chica, oversee this customer. Because they have come, I don't think they're going to chica. Na por un que ocuaro si la griega, por más que la griega ocuaro si, que agrega one cent before. So if go for si la griega, va moja, mtini atenda ambiane, kwa riza, hakuna chakula. So we call it to be one. Like, so that you never know what you're going to do. Make your money. Kaya take tamani. Kana kwa goiro tege ya. Agera na ndi customer chirane. Muna wata bile. Weekend agera benyansu. Weekend agera onyo sindagera ere quality ya ibona. Obeke ti spice byayiga. Echungi tebe ninge. Ti spice chibu cha mono ndi nchikeya. Okay. Naende obotera nga kingo make sure nga ti customer chiane chile na mama chirane bali koenda nga boika service ebe engia naende customer muna yacha motebi nga karibu moro kiro ga karase make sure usafi nere hali ya juu nekogera umuntu natake kulinda ngera sa ararabu usafi ebe hali ya juu Wano usabe yengu ligere tutore sana. Uriye tutore sana usabe. Ngo make sure tore nga se customer yekora ngere na arabu. Nende lugha tuko tumia se customer. Ngo make sure tore nga de lugere ngia. Respective language. Nande uko welcome ka customer wrong. Customer na wako enda kono haya. Sasa na chete gorongaragira. Benchira na welcome tu. Ninda kire kwira na nae. Na ende mu promote. It's all about entering kwa mtu, entering kwa mtu. Uwe treat your customer. Asencherere. Uwe komotatere. Uwe kia ichegera. Uwe to komotatera. So that's why no rosi ndagire ngiye wanza. Onye to komorenda uye customer yiga kesha ata. And your intention maybe nature is kwa ngiya to kusinya. So okay, mo ndana ndio utakamia kusema kutelea kwa ranga maybe kiza mendelea nenda tikucha. Because you got money, I think engineer will treat your customer. Eratamai. Ama ane yo pesa. But sasa amepata pesa all of a sudden ate venga na mimi nataka kufungua nini? Nataka kufungua hotel. Ikiagira this where customers come. When you service, they give you money. Karibu. Because you have a service, a customer is a current cake. Ira gerisa nike. Omote venga mami na endo current cake. And irane. Of course it's not necessary. Omote na endo mami irane. But now, engineer will come with it. But now, Teresa, maybe for us in maybe we are zero to Panyakal, but we are chocolate train. This maybe a Hokolika, so that the invitation any we want to get money. We want to sell good food, tasty food. Ebigwansa. But now, many Nigerian to my wholesale customers, there are those kind of people. Nachokuwa, kusini kwa kwama kuhaya. Najua there's a criteria ya kuhaya na ingine ya kufaya. Tege tangani. Ake roko chikoligio mo. Enda kera nige kwa sensitive sana. Uta kerukilenga. Ake roko igwere omukahaba gose hoteli ase koikurigia abantu bari basomere to buriye koikurigia umuntu umeta korosinchira korosi ndagere nchire takekanye endagera to kone tunde bwensiga aroseri abakendage amaragiro yuba banwanire. So number 1 koikurigia nama chefs kuna nchibono mukahawa yone gose kefo gekihane imbwate abantu bakorosi ndagera bega n'abantu basomere tindaika koleta oyo kasomete onsimba somete and they were what I must have they are qualified to do that job
because you need these people, need your employees. They're doing what you expect. What I expect them to do and what they were taught. Yes. That is what the customer wants. They are doing their best. Making that get engineering here. Sometimes challenges in store, of course. But now, the intention was you have some cash, maybe open up charge capital, sometimes there's somebody out there making an error. There's some maybe don't know so that because you are dealing with people. Because nenda yo mondo ogodine ni afya mtu. So mbinto kelo kwa ndikira ni Beyonce so that this food yokorowasi never kiwanza kwenda kwenye kinga mtu amekula kwa riza ameenda na hata rudi because maybe tumemuuma. Ndio kuna hii mambo ya utabia Mungu. Mondo rali ile mbia but now hata rudi chakula ni kitamu. But now maybe don't go one week maybe from so that maybe you have some cash, but if you don't know that you also need meditation, you for them they will answer to get you. Okay, look, we go take a CEO for the Chindagira and also Monomono Kenya. I don't make a mining up, even company or when a little bit can. Again, take a time, or you can wait the job is healthy. Job is into the county, kid county, anything what job is chair. One has said as a person, now the job is chair healthy. One and a variable. Emme bango nere Bogwetera, Bakacha Bakega, yes, and I'll go over. But I've woke up and then what about the Sabbath Sunday. Water by inspection, more Visagacha, can you get a little safi? I can get a dinner. Chinyomba kirichobo chenunga kirichiro nechingiya uchiro rechita abantu baragire baro ona maroyi akabarambe yachire bakarigire dinga nindere ibintu byo kolera mbiyabire kisuru chiro rwose mochoko onosie ndagera ndikichiro kinyago o visit bakanyora bakakikisha ngakirege ntombi yake biyakere bamande bona tsiza you are good to go ibona eko tororo baka inspect kile bakamanya ko ngama sekana naro kwenda. So maybe utara chaka we quick name the Beyonce. Ile Beyonce. Unaiko ahead organ the legacy. To kuboka ochinga bono nyimbo ati chipesa ogenda alipale sema sino ali para moto ora chochake ibono kwenda against nation. So we kwenda kinga week na ndio nje Beyonce to kunya na ende arona bora mnyakusana nyoko bikira okoro rora sungwane na wikabache bakorega siya boyo komeshona ki ni usafi nero onye ngo ete toro wikababo cyane ni unegasiya negasiya. Okay, you had a good intention what it go any kya wanongo yotabale what it go any kingo nyore chibese but now o ete shortcuts out Africa. So we call it in the Beyonce egero nyare kweborega oye risa karandiro kwegwa ikoro kinga yukori bai to baba hotel wetire nanderi etari hotel ni ko swali the system ya bona ki mama itenga visa kill is there it's in Nyanza junction na ndengo exist here nande bakonya sana nga omolero nova insurance ngere bakora era chako bakonya barodi igomano wekabwete roro ego na no benefit ka bakokonye ikarura nyore mechane leo si usikale tegasi negasi because negasi really system because inakuja na gharama because number one to what best but to wetera gaiga bado utakula pesa mingi pesa ni travel but now Riza I think you are doing well
maybe what all customers baragenda naenda bagenderani because number one ndagera cross menya muntu wasere okay maybe and the whole in the class but now the economy as what they bring an Arosinian dagger. What was the dagger or what the customer? Kile gasi ne bate challenge na determine tinga kero ko ile gasi no ngonya korole dioka mo amona mo esa kulire bichuye to asiere bonega ebi ndo kile kama sana na ndaro ne kemanyene ko chingo chumi ne to finyete na bego ikonya ko ile gasi kwa rosi dikere ngo pelekega ne lakini at the end of the day pesa tira soka bo yabuna kwaga aseki oniga Kenya ne ngomwe ngoba ega siego ikora gere nyore ke utara gere tu sinda nyora oikutu ara pesa umanya bocha utatuare tibuati so my customers na bochi boss chiani batache ti nje tuliza na wale nanje ndakuwa tibeza tingo choro ono so ni nyumbi ko chokera ko skoga ali bo ko biriere mioro bo hone gasiya challenges bine chonchiro na buna gasiya leo so neri okutwara engo kumwana biashara natakira twara ngorere nanje to you should not go kutakire ko umuntu yo ko lose hope ko lose ngabono lero timwaleti Ramila niye bitubia nentimo. Usimwambie sieke ya bagera unyore oikutu are ngomo patience. Etu akobe patience. Umuremere. Umanyenga ndanyore tima bindiro. Sena na roro. Na vele kumanya. Kwanza umarigerete. Ndaki. Yengo nikiwalenga note kume kuragera usinote kukonekana ndonguragera ale. Na ukuiwerere. Yakuru kushiza. Yo romo nyene risa kabe nuye tunakoeleza okay mama yes you can have money but now inchirora chake ngoba ni ndu to kwikirania inchiro kwene kimwe chipesi chia watu wate ngo konye cyo kwene kimango kiranyole ya sababu biao kwa ni kubikora sigete osino yangu barangire yes wanyere ne Ebikogorwa ni kubikora but now if you don't have money to karagenda kikona kuragera mwancho muri kiranya ni mai tinga amaliza enkani bio sasa na maleta na bao umuntu chiri umuntu chiri oterenga mwana maite bekere ndagera gaiga sasa wala basade aone kitu yenye mbaya how do you go about it yaro mimi chakula ni ya jana how do you go about it okay chi customer chiro chiai na ndio sana uwana sana customer chiai naende ase basibile yege bodi no nagira ndagira ro na bera tiga sende ko tebele ngatari kila likora expect ko ni bionsi anyore besa kila nane ge botigara ani sometimes so siyo ki osiya bionsi stress na ngero ro kila onyo nande mamia wana abo ko na customer ya nande anana mama mbiyo tebyo customer nga ya no wasabire linda si eliye ya tigare tibo customer noli bole bose okobanya nkolo seria dia bone ikoro seda ikobole customer ikane besale nero kolete besa ya besa ni baraka besa ne besa ya lakini aenda gane ya ibo ikomo sana na kile customer linda si iko garane mono mbaro konyoraba bakwatire cyane yeye niyo tutakuriye kukiya kira bitego oranyo ochiro konyora chishida bete ikomubone customer nomone kawancha mbere naende ndibora oni onyore yapenda yeye yakwate kigene yangire wachore tokeka usechu iyengira customer narora chenga kwamone ndiye ndekere neri obirire ibo wato mwoni te bona aho nakyo gatarungo mu
kole biashara okutwala ngole ngula ndotwala umuntu olo memuru wange. You need this money. You need this money. Mukwani na ya customer. Ili yolise kama wekende. Ya kana karibu. Wangu kubekera extra rede ko biso bobo. Ayi white kwa. Sitari white kwa. White. Egera mambira ne. Ande make sure customer ya rula kewoge. Tali yao manyage yayo. Mukwani na maresi ya ngiga na hiyo. Nigo mambinto kwero la hiyo sisi. So these things work. They happen. They happen. They happen in even the big hotels. But now, when again this kind of maybe J-shader. Yeah. Now they will make sure my king goes in the corridor. So one other the same customer and you already was and did it. Mukwane de bya mweleza ikuwa kwezi na mwanyawanto is taking over care wale kwa 100%. You are doing once Ebikogorwa. Once Ebikogorwa. And Ebikogorwa next place. And the 10 best anke. Ebikogorwa lebe sereni. Mwanara yo tebanga sometimes you walk on your rent to be free. Angalia Kenya yuko sema ndagira makondo ya yo monologia lakini fuli kama Kenya tinda manya because sometimes na niko na rolling mondo na rume ndo dai kucha kwa shirika nchi musawa kwa ya igotari fuli obo besa bokei go kige besa nero iko everyone's we go apuna kwenda Ebigwansa wako muno na wiko. So okay mundo yora amondo na rolling tingari ya ko bolinga Ebigwansa Ebikogorwa Ibwa tubesa na serendele rongo tebinga nga the best wa bimbo kolendera utamwambia ni asigasi no manye teko kwa tile customer yako nende ko chitoro twatagana okukabesi asigasi ko chikori kwera nye biashara hizi singe chebesi yenero kile tomambio gorigasi togo kabesi ambiosi nande kero kwa mutwalira kabesi kwa bikira asigasi okabesi nga yugo chikorusia kandi gorigasi na komi ona ko kwa tine customer nyo ne customer yabo ya bei ero gorio mambio go Mungkin aku cuma ada tema baru. Ya kiri le, anda mana mesti kalau kau ni masuk mereka wanita di kita. Nada most awak nak bangsa sana bahasa mereka kita ni. But now, maybe our funny kala sama buatnya macam ni. Aku nak tanya awak begini kala. But some people maybe amesomea, wasome maybe wasome juga. Tena na kazi juga. Tena dan kwa tu mtu maybe ajiriwe ama ajiri. Kama ndani mwana wasomea, ana mwana wasai. Kwa sababu mimi wasomea education kuna. But no, we don't want. Kwa hiyo maybe wasinde, anataka na kazi ya education. Kila tena ngelinga, nchepeka bana kwa nega. Tuiza na sore takata hiyo. Lakini ngwikere yawe challenge asero kanyolanga dasi monyo lege tukirwa somerete tutakiri kwa baibo kiriyo kora nyola na kikora kwake kariyo kora nyola aseki tani kutoka sana you need money. People are rolling setup when you go out. That's a good. Abang di sana, so we go for it. Mimi ni somo sijajelewa. Kwa kanya hii kwa jiliwa okay, kwa ndio kwa nje. Ndio coach. Ndio coach kwa acha bita. Kwa rapo. Petrol ni ya 26. So, kwa sababu sana ni I'm good there. Yani Nara at 20 years. And now I'm
sai kuma da sai ce kan kora ne wala kwa ono mungo yiga kana bane ni takuwa tilesa yaga ni ali kwega seria sana naga ni korage naga ni tukorage naga ni kuiwe naga ni tuko mbele ono ukora bwaterera ega sikura ni wondere nana nana mwana sikurire abantu abandi bintu babusomera tari bintu bafonde tebonye umuntu nabawusomera ketariye bune yani ebese kuburu gucyake gasiye naende gasiye kubore yo bisho koliko asoko na kuruga uru robe nonyore naro tegeto mukone gasiye ngakuriye naro tegeto mukone abasaya bamure igomura bichisi yanga kabariga akora nayende magoro ngore sabo tutakeri bukana waterera egero oyi naro kumente yoganyere yawe egero nyari karigake uyigurire yanga uyigurire ndagera kende na kende nyako wate family nyore kende uire nyemba ega ngono bana bakukora babura ndera sinye yoganyete chaka konyore gasiwa so neba yabera ko kidogo nabo kalikuwa nyora so it needs ile ya kujituma because nyoae kwa ndevi kwa ndewa yaya so na catering I need money